Предвыборная кампания в разгаре. Эрнст Березкин, первым зарегистрировавшийся кандидат на пост главы Республики Саха-Якутия, ежедневно проводит по 7-10 встреч с избирателями в Якутске и в Улусах. И эти встречи проходят не только в районных центрах, но и в маленьких селах, где почти каждая семья, каждый двор живет сельским трудом, сенокосом, сдачей молока и так далее. Ну а то, что сейчас на самом деле происходит с нашим селом, устраивает далеко не всех. Не устраивает и то, что происходит в других отраслях экономики. Если о политике, то, что сейчас сверху дается прямое указание, за кого голосовать, какой процент показать, еще раз доказывает, что ни о какой демократии речь пока не идет. Үлегир түгенмер, биддағаны чиновник, бидді министр, биддағаны главаға, бидді нелек главатығыр, улус главатығыр, биддағаны тәрілтаға қаманды бері оға. Бұ манны қоластан, маны қаян ден. Үленнен әрі жарықтан еқтірі. Политиканнан жарықтанар, еті депутаттар жарықтаннанлар, бәғыт народ бұғытынан қоластан қаян ден. Итенлік ситуацияны оңырыр қықтақпын, итенлік политическай ғаналақпын, ис саналақпын. Аны Россия хукумнарын тугунан. Российская Федерация ден аттанывает государство бытынан, эти федерация тугунан тылы умнан кебген. У нас унитарное государство. Федерация денге олата союз независимых государств, федеративный договордар бар болуктагатылар. Ити тугунан умнубупут уже хүбетче хыл боларыгында. Российская Федерация дентен федерация ден хох. Ити, к сожалению, бар. Олеген бей законнар быт, унитарное государство болар бытын быгытынан. Кстати, эти Прохоровы тягат бытты. Бұл мандық национальный республикалары хоқ Марокко инген оны болбатақ Прохоров атынны кәппеті. Бейсімеяннан федерация суверенитет ден олары бұд. Суверенитет күт хоқ болбыта ұратта күрдіге әппеті. Оны таңдары әйдәмет Прохоров суверенитеті национальный республикалары хоқ оңырары ғыдерден сұрақтарға пыттары. Дегенен әппеттілері атын. Суверенитет хоқ болбыта хелі ұратта. Олық үмеяннан. Күттік оны слово суверенитет хоқ, слово федерация хоқ, федеративный договор хоқ. Беги унитарное государство олорор бұғытынан бір федеральный законларға подчиняйся гынар түгеннақ бет. Ол гынан бара. Әппетім күрдік. Бейттен законодательная инициатива бұраппытын кімді бұғайлы? Законодательные инициативалар бар болуқтақтар. Законодательные инициативалар грамотно экономически подготовленные болуқтақтар. Кепсети барықтақ. Әлдақ регионлары бәйбіт деке тардаммыт тағарықтақпыт. Еті бұл простары.